AR na lupa koti ahumga lak humpurom gi kwamana fare National Highway number 2 Imphal Dimapur lambigi maugeta truck amada purakpa lupa koti ahumga lak humfuromgi kwamana mithamana Assam Rifles na fare hairi Guwahati dagi Imphal tamna lakpa truck MN01 AE 3666 adu ngasi nungtil maugeta check tawbada kwamana sing adu yauramba thengnakhibani kwamana amasung gari gi mioi sing mau PS da sinakre warder manga yaurokle Independence Day gi thoramga mari leinana lemjaningai oiraba Correctional Service Medal for Meritorious Service phangadaba singi maming laukthorokpada Manipur dagi warder manga yaurokle Correctional Service Medal for Meritorious Service laukthokpada yaurokle sing adudi Khubjalam Naisil warder L Funindro Singh warder Laisram Indumukhi Devi female warder L Rovindro Singh warder amasung G Lakhokai Taukthang head warder ni Manipur gi Professor GP Prasain bu Tripura University gi BC haplagle Manipur gi Gorkha Singh gi sauthok chaningai oiraba mikup ama oina Professor GP Prasain Ganga Prasad Prasain bu lemjaningai oiraba Tripura Central University gi BC haplagle Professor GP Prasain Manipur University ki Commerce ki Professor amasung Dean of Social Science oire Professor GP Prasain Kangpokpi District ki 4000 दगिनी हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल कंगला तोंबीदा मही तमलखिबा जीपी प्रसाइन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दगी एम.कॉम लोइशनखी अमसुंग PhD तौखे मदुगी मतुंगदा महाक मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थबक तौबा हौखे प्रोफेसर जीपी प्रसाइन लाइरिक तरेत रिसर्च पेपर हुंपुगु तरेत फोंखरे महाकी रिसर्च पेपर हुंपु तरेत की मनुंगदा निपान दे इंटरनेशनल जर्नल दा फोंखिबनी प्रोफेसर जीपी बु इंग्लिश लिंग अनि तरा अमसुंग लिसिंग अनि तरा मरी दा इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली ना फेलो अवार्ड तौखिबा लैख्रे महाक इंडियन कॉमर्स Association, Indian Accounting Association, Indian Institute of Public Administration gi lifetime member oire tongan ba academic assignment Professor GP Prasain United States of America, Myanmar, Bhutan amasung Nepal da chatluba leire Professor GP Prasain bu lemjaningai oiraba Tripura Central University gi BC haplakpada All Manipur Gorkha Student Union AMGSU na nungai ba phongdokre loinana statewide lockdown August 18 ga mathoi fawba sangdokre